Алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо ҷойгир шудем дар отели Атека. Ташкент даем бародаро. Ва айни ҳол нишон медиҳем дуруни отел. Ворид мешавем. Ин отели нав мебошад. Тақрибан 25 рӯз пеш кушода шуд. از دبی و فرانسه می باشد. دیزاینی به نهایت عجیب دارد. راستی که سختی بعد مخول شد. از این نمره‌اش هم نشان میدیم. باور کنید حواستون میگوید. مرحمت وارد میشویم با لیفت. میرویم با 304 نمر. این отель برادر همش قاعده‌ای و که فهمیدن که من از شهر دوشنبه میباشم از تاجیکستان به نهایت خرسند شدن. حاضی کم درک توقف کنین کارتم برادر این отель برادر و ایراده همجم خمیمونی همه نمر دار میگیره. اینجا حاجت خانه بمانم. телевизор داره، وای فای هم داره. любой чифратон тамошо кардан мегирен. YouTube, Android, любой чай, Android TV ваеш, приставкаш. خلاص که بنیاد سخت مخول شد. با شما متون توصیه میتیم بو روزانه دم سیومکش میکنیم. پاگو نصیب باشه. دوستان گرامی، آنها این отель در روزانه به نشانتون میتیم. به نهایت مهمانخانه عجیب میباشه. سختی بعد مخول شد. مهمانداری خوب کردن. خیلی یکمش میدونین میتونین ماسک گیرین میتونین دستتون رو بکنین شبونه این بوده با خیلی خوبترش روزانه نشان تیم. اینجا خیلی ریسپشن میباشد با زبان روسی، انگلیسی، ترکی با هزار صحبت میکنن. با زبان ازبکی هم صحبت میکنن. میتونین با هزار گپ بزنین گم نمیکنین خودتون. اینجا خیلی خال میباشد میتونین شین. اینجا خودی بینا 5 آشیانه و اگر минус як мошинаш яъне подвалш ҳисоб кунем 6 та мешавад. так инҷо бошад конференс холл, яъне ки ҷое ки шумо метавонед шинен ягон корбортона пеш барен. ресторан ҳозир нишон метаҳем. айни ҳол вақти завтрак мебошад ва озмо ба шумо нишон метаҳем. бениҳоят ресторани аҷоибот дорад. марҳамат аз ман ба шумо ҳамаша нишон медиҳам. инҷо прибор мебошад, тарелка. форатон мисол ягонтаи хали нест меган чӣ меган ҳама мегирен. инҷа компотаи обай. дар инҷо бошад мевагӣ, ширинӣ, марҳамат. инҷо бошад кофе, 1001 намуд кофе дорад. медароен тамошо мекунем, мехарем. اینجا باشد باز هر چیز کوی با مزه ساندویچ پنجویچ دیگر خلاص به نهایت خوب می باشد و با من خیلی پسند اومد. اینجا باشد نوستی و نه جایی که باش مخصوص است میتونین شین. پرسنلش هم به نهایت خوب است. چی سوالی که دارین میتونین پرسین باش ما جواب میدیم. زبانی روسی هم میدونن، انگلیسی هم میدونن و هزار. تاجیکی هم متاسفانه نمیدونن. های انشاءالله ما خدشون گاو زدم گفتم که حتما در تاجیکستان هم کشوین отельтона و персоналтона тоҷикӣ ҳам ёдтем барем ки иншоаллоҳ аз тоҷикистон бисёр меҳмон мешавад ба шаҳри Ташкент. аз инҷо нишон медиҳем. инҷо
балкон мебошад. Балкон не терраса бихегирин. Аз инҷо хи меброи. Ина. Форатон дар инҷа меброи нешин нехрин. ҳатман дар канали мо обуна шавед дӯстони гироми. 100% боварӣ дорам ҳаматонда махқул мешавад. бале. Агар хай дӯстони гироми мо ҳозир камтарак завтрак мекунам. Бо навора давом медиҳем. Дӯстони гироми наҳа завтраки ма хай иқа тарбуз, харбуза, не апельсина гарини дӯст медорам ва ай ҳама чизош кам-каме гирифтам. Просто интересно кани я боро бихӯремша. Хай хулас ба ман иштоидом бо ин хали компоти компот него свежевыжатый апельсиновый сок ш меган чи меган. Ай бародаро бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта сар мекунем. Бародаро хурда шудем. Рости гап фақат ҳами апельсиндаву тарбузда рости гап зурмон нарасид. Ҳозир боша мерем дигар ҷоҳои отеле съёмка мекунем. Не переключайтесь гуфти рӯзо. Инҷа ҳуҷраҳои дамгирӣ, лекин ҳозир хубтараш минус 1 мошо нафуроем. Инҷа боз аҷоибот мебошад. Лифт ҳам дорад, лекин рости гап барои як ошона лифта истифода бурдам фикр мекунам воқа кори созам нестай. Тем более бачаи ёшем. Инҷа бошад минус 1 ошона, спа, ҷои массаж, ҷои дамгирӣ. Дӯстони гироми ҷои массажам дорад. Медуроед ба ҳазур. ҷои зебокардагӣ. Рости гап массажша истифода набурдем, лекин фикр мекунем бениҳоят хуб мебошад. Инҷо бошад ҷои дигари массаж, айни ҳол фақат столуш намондагӣ. чунки ки отел ҳамагӣ 26 рӯз пеш кушода шудагиай. отели нав мебошад. атека ва инҷо бошад ҷои дамгирӣ, ҷои шиштан, спа мегузаронам. инҷо уборная, инҷо бошад сауна. бо турецкай саунаам дорад. инҷо уборна яъне ҳоҷатхона, ванна ва наҳа ҳамоми туркӣ. жалакай мекушоди рӯшад гармай. отели аҷоибот дар шаҳри Ташкент ҷойгир аст. ҷошам ба ман писанд омад. ҳамагӣ 3 километр аз аэропорт дур мебошад. дӯстони азиз, раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардан. интизор бошед аз шаҳри Ташкент. боз якчанд наворҳои шавқовару беҳтаринро пешкаши шумо мегардонем. барои ҳамин ҳатман дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нав бохабар бошед. ҳар рӯзи якшанбе соати 9 бегоҳ бо вақти душанбе ва 7 бегоҳ бо вақти Москва навори нав оиди шаҳри Ташкент дар канали Домтиҷей пешкаши шумо мегардад. лайка фаромӯш накунед ва фикротонро дар комментария нависед. обод бошед дӯстони азиз.